Udah hadi Runelak semana anake buku adian dia muntu nitih pirengang bo pengenikan beli di deune wajar ia beli jarak ning kayunen boraris panganikan belin hidewone ora sekedulung-dulung yang pirengan bo adi ngami ami arana ia dewa semalih kesumekan pisan dorakani dewone kadulung-dulung sakenya-matin to hadan hadine rasa yang mau hadi menawi keciwa dorakani dewone jantos kedulung-dulung nuna sure pirengang mo adi minap iada nah niyani unuk rakani dewone ane patut kayu nenghi dewo menawi terakani dewone keni sangkala sani suami nane yani hadi sangat mau ngidiolas kapining dewo pangsing kasep tangkes lahutang dewo jadi memargi nulungin raka di dewo rabin mau ke adi buat pajar amok busa riwawu caneg ide dewi sidengani ke sekadi asa punika matur sekadi hide sang laksamana nawag di tiang mo nganinin penganikan mo kisane wau nunen tia-tia
Sumang nene mino kadi titiang nyarengin puriki nulungin mino kadi rabin moke sahe sadege gisonan Norelasia mana dia Sake wonten aksa moyang kadiditiang mo rasa nenten las titiang yagi mapi dulu ngeri ngerabin mo kinapi malih titiang puniki angenerai rasa dan jelas taler ningalin mo Semale kenapi nan daging baosan nake kadi titiang purun puniki ngalin mo pereragan dan jepokan tiriki muastu purun dia Iniki punika sane manakan titiang wastu ajere haris mana titiang ningalin mbok ngeragel nike sane ngawinan titiang nenten ngiring nagingin penganikan moke Nasmalik mo kadirakan di tiang rabin moke wenta nereke pitekat idone sane dumun kapini di tiang